sariling kagamitan at maging maingat at responsable kareti ba naiwasan ing kakawalan kareti. King Santa Misa, makyabeta mo at makibat magkantang malakas. King oras o daken ing kongregasyon, siklawit tamo king kapanyamban. Nung wala kang pisikloran, manatiling makatalakad. Pero nung malyari at agyo na naman, sukat tam sanang siklawod, maski alata mong pisikloran. Anting kagalangan, king katawan at daya ng Kristo. King komunyon, tukyan tayong row-by-row system. Panayon talang mantabe, ring kaya katamong asherets. Nung tanggap komunyon, king gamat, pitumpakan la ring makapala dagamat, kayli baboning wanan, tulid ning kekang salo. Panayan at milagayang banal ostya king palad. Kuanan niya yung ostya, king wanan nagamat, malyari mo ring tanggapan ing banal ostya king dila. Nung eka makasadyang makinabang, pawulin ang ali kaming pisal at parikaring anak, ali pati ng pa makinabang. Pikurus laring gamat, king kekang takde, danin kekang salo, at dugo ka, king ministro, bantanggap bendisyon. Kaya reading misa, makiabetang magkanta king pamupos, adalit, at alita po lulwal o mamako agad. Papanatilyan tamo ing kalinisan, king kilobding pisamban. Katatawulyan, nungatin papabless sacramentals o devotional gamit, Miki birthday o Miki anniversary, kay ba't na po ning misa, lumapit na mo king harapan, lalam ning sanktuaryo, alita na mamanik o dadalang king sanktuaryo.
Maya payabak po. Miti puntamo kaniting 18 Domingo, ning karaniwan na panahon. Ing manimuna kinkekatamong kapagmasosyan, Reverendo Padre Jonathan Raven E. Season.
King lagyuning ipampo ning anak kampo ning banal espiritu. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. Tekan timurin. Kapatad ka bang pagsadyan tayang pagmasusyan ning sakramento ning lugod ng Kristo, tagapan tamo ing palpikasala tamo, at ipanagipu tamo king Ginoo ing patawaran ampong pasiknangan nakatamo. Ginong Yesus, iking dinatang bangisot mo kami king metong at king ibpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, ikang manulo karing sugat ning kasalanan ampong pamisagsagan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, ikang mamilatan para kaya kami arapan ning ibpa mo, Ginoo pakalulu. Pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, mantabe ka karing talasuyo mo, at pagkalub mo ing mandatilang pakalulo mo karela, ngening matularang kikilalanan king ikaing miglalang ang arira, abayo mo kaya kami ng obra ning pamaglalang mo, at papanatilyan mula king kalam ning pamangabos. Iti po yadwan mi kaya ko, Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambemo king kametong aning banal espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ing ginunga na, meko keni, ikayong sablang kakao,
oy ni ing inuman nyo. Meko keni, bistat ala kong kwalta. Alang kwalta, sali kayong trigo at mangan kayo. Meko keni, sali kayong alak at gatas. Kayo magastos na anuman. Bakit pa'y gastos kayo king eto ni makakabsi? Bakit sweldo gagastusan nyo la, makanyan man, danupan kayo pa. Makiramdam kayo kanako, at daptaning kakong sasabyan, at mayama kayong mangan, king pekaman yaman diling pamangan. Makiramdam kayong eni, taong kakong pinili, at lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako, at mikabye kayo. Makiramdam kayo ke kanako, gawa kong kasunduan ke kayo, amanatili king kapilanman, at ibiye ko lake kayo, ding kanwanan, kang David pengako ko. Amano ning Ginoo. Salamat din Diyos. Inggamat ning Ginoo pakana nakatamo, pakibata na la, sablang kailangan tamo. Gamat ning Ginoo, akala nakatamo, pakibatan nala ring sabla, kailangan tamo. Gamat ning Ginoo, Magana kaya at mapaglunos ing Ginoo. Panayad yaking pamimwa, at mitmo yaking lugod na. Mayap yalobing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at yuking sablang dapat na. Ding sabla makalawel at manaya keya, at babye na karela, ing pamanganda, king panawon na kailangan da. Ing babye na karela sobra-sobra, ibabye na karing sabla, ing kailangan da. Makatuliran niyang Ginoo king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit yung Ginoo karing sablang tapat mamaus keya, karing sablang king katutuan mamaus keya.
Kakibatan lala ring sablang kailangan tamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Nino mo ing ating upayang ikawani na katamo, king lugod ng Kristo, king kaligaligan man, king kasakitan, king pangalupig, king danop, king kalubasan, king panganib, o king kamatayan. Ala, uling karing sablang bage reti, karintamo ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod ke katamo. Matibe ko kapaniwalan, king agyang ing kamatayan o imbyeman, ding angel o ding aliwa pang upaya o sikanan karinbanwa, atin murin ing nano paman, antimurin ing nano paman king kasalukuyan o king payin tungol, ing atyubabo o ing atyulalam o ing nanumang melalang o ing enakatamo kapilanman malyaring ikawani king lugod ning Dios emeyakit kang Kristong Jesus aginutamo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Bukod king tinape, mabibiyeng tao, nune, king balang amanong manibatan, king asbok ning Diyos. Ginoo mantabe kaya kayo, Tekan timorin, pamamasa king may pabalitag pang kang San Mateo. daya keka o Ginoo. Inyang dimdam ng Yesus iting balita dikil king kamatayan ng Juan Bautista. Sinakayang bangka at mekoya ketang lugalayta. Mintaya king metong atay mikalugal anong nuya makapagdilidili. Dapot balitan daring tawiti at iba't karing miyayaliwang balen, linakad lang tinuki kayo. Hinyang kuldasya king bangkay Jesus, ikit na laring tutong dakalataw, melunos siya karela at pepakayapa nala ring masakit. Hinyang mabengi na, lepitan daring kayang alagad ngara kaya, mikikelangan ing lugalayti at mabibengi na. Palakwan nyo nala ring tao, balang munta karing lapit-lapit a baryo, bang makasalilang apanganda. Kailangan ing makola nga nang may kibat Jesus, ikayo mismo, dinan nyo lang apanganda. Dapot ngarang sinabi kaya, limalamong tinape at aduangasan ding daralami. Hidalayo la keni, nga nang Jesus. Piyapaluklukan nala king dikot ding tao, kinuha nala ring 5 tinape at aduangasan. Di nalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso nala ring tinape at tinutos na karing alagad na king pamyerala karing tao. Mayangan langan ding sabla at kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding mengatagan at mekatipon lang 12 kaing karing pira-pirasong tinape.
Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babae, ampon karing anak. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ko, Kristo. Maya payabak po kaya kayo ngan. Pakigrit talapang po rin kaya katang kasiping good morning. Kabang migugunam ko po napon, king kaya katamong liturhiya para kingal dongiti, lalo na yung kaya katamong ebanghelyo, ating ko pong metong abasang kabyasnan king Google. Nga nang makanyan, when you focus on what you lack, nga na, you lose what you have. But when you focus on what you have, you get even what you lack. Nga nang makanyan. Iti tuturuya king natural tendency tamong tao, potang atin tamong tatangka king kaya katamong biye. Daratang kaya katamo, potang atin tamong buringgawan, at akilala tamo itang nano mo itang atintamo at mas mangibabo itang ala tamo. Alimbawa, king metong taong ating abilidad mag-carve dutong detang sculptor. Ne? Balo na atin yang abilidad. Pero potang mangarap ya, mag-venture ya sana, isip na itang alayang perang pagumpisa. Bang kanita pakilala na itang kayang talento. Alayang sika na nalub, mag-venture. And that in that case, itang kayang abilidad, mangawang sculpture, mawawala. Uling liklak nitang takot at nitang katutuan, ating bage aala kaya. When you focus on what you lack, nga na, you lose what you have. But when you focus on the little that you have, you will get what you lack. Nung sanang itang kayang sarili, pesik na nga na ako ating kong makantining abilidad, may kong paralan, bista mga lakong pera bang kanita, pakit ko yung talento ko, pakit ko yung abilidad ko. At po ta mag-focus siya, nung nano itang atin niya, for sure itang tao nga ito, akamit na ing tatangkana king kayang biye. Iti po, masala tayang akakit king kaya katamong ebanghelyo kanitingaldo. Dimdam tamo king ebanghelyo na yung ginutamong Jesucristo anyang abali tanang Meteo, ing kayang kapatad, Iwan Bautista. Nung sinimba kayo po na po ning kaya katang ebanghelyo, patungkol ya king pamanabdabdang batal kang Juan Bautista. Nanuwaring melyari, ing kanong hari na ning Judea, i Herodes, mag-birthday, igkat nala, dating mga kwalta king Judea at dating kayabe king gobyerno. At kabang mamangan la, iting anak ng Herodias, hingkayang pakyabayan, Salome, linubya at tinerakya. Huling mesyado yang metula at mesaya Herodes, nanong sinabi na, anyawaran mo, niyanggang buri mo at ibiyeko keka. Isipan ko, nano kaya itang tugtog na Salome kabang teterakya? Yung linob kayong isip ko, nung siguro king konteksto tamo king panahon na iti, ita sigurong titerak ng Salome, happy niya itang mapapaulala sa giling ko, may paulalaya, Herodes, ketang giling ng Salome, anya makanya ng kinumit, nung nano maning buri mo, nga na, ibiyeko keka. Hatuling mimwaya, Herodias, kang Juan Bautista, ingin yawad na, ing buntok ng Juan Bautista makalage,
king pinggan nga na. Patabtab ne batal. At ito, pegkalungkutan na po ning kakatamong Ginong Kristo. Pegkalungkutan na uling pisa na ngalang pilatan. Iwan Bautista. Anya nanong gewa na? Mintaya ketang tayi mikalugal bayang magdili-dili. Dapat deng tao, uling abalitan day nga tsuye Jesus. Nano pong gewa da? Pintalan de Jesus. At Jesus hanggang magluksaya, nangikit nala, ding dakal na tao. Melunos siya karela. Nga na English, he was moved with compassion. Nga na. Melunos siya karela, tsaka nala inulo, retang masakit. Tirwana nala. At nang magbengi na, deting kayang alagad, sibyanan de, Ginoo, bengi na, ngara, malapit nang magbengi, paulyan mo nala, deng tao nga rin. Bangkanita mi puntalat, makapuntala ka ring lapit-lapit a baryo, makasalilang apanganda. Pero nano pong pakibat na ning Ginoo? Kailangan, nga na, ing makola, kayo mismo, ing mamye, pamangan karela. At nano pong pekibat da, ring kayang disipulo, nga rin makanyan, Ginoo, pakanan milarian, karakalda, nga rin siguro. Ring kaya kaming dadalan, nga rin, 5 lamong tinape, 2 lamong asan, 5 pirasong tinapay lang, 2 pirasong isda lang. Ikit daytang kakulangan. At uling ikit daytang kakulangan, may sira lalub, makanano talang pakanan deti. Dapat nanong sinabi ng Jesus, idalayo la Kenny, idalayo la kanako. Aga nakakepo itang kwento na nitang metong binatilyo alinapit king metong pari, manyawad yang saup. Nga nang makanyan, Father, pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo? Kailangan ko lang bayaran yung hospital bill ng kapatid ko. Yung kinikita po ng aking mga magulang ay hindi sapat para sa pagbabayad namin ng hospital bill. Nga na. Bakit? Nga na ning pare, ano ba ang trabaho ng iyong ama? Ang aking pong ama ay tricycle driver lang. Ano ning pare, wag mong nilalang ang pagiging tricycle driver nga na. Dahil yan ay isang trabahong nagbibigay ng buhay sa inyo. Ang iyong ina, nga na, ano ang trabaho ng iyong ina? Ang aking ina ay nagtitinda lang sa palengke. Huwag mong nilalang lang ang pagtitinda sa palengke, nga na ning pare. So, syempre, ining binatilyo, mesikan niya lub. Ikaw, ano ning pare, ano bang trabaho mo? Ako po'y nagtitinda ng ii. Nano ka no? Yung palang titinda na, ilang-ilang. Skulalawang koreng lupayo, ara ka na. Nampanyabihan ng paring niyara siguro, ne? Ilang-ilang, ingke ang titinda. Potang lalawenta mo, ing baging atinta mo, at pimumo tamo mo, pilang lang tamo mo, halang malyari, kaya katamo. Pero kaluguran kong kapatad, nung kilalanan tamo, nung nanoy tang malating atintamo, at idalatala, kingapong Ginoo, makanano laman karita, agyo na lang parakalan ni ngapong Ginoo. Makanano laman kalati, agyo na lang paragulan ning apong Ginoo. Anyapin po, ikatamong natin tamong abilidad, atin tamong talento, atin tamong sikanan, malati laman deti, potang pegkatiwalan me, ing kekang sarili, nagyukoy ni, at linapit mula, king hapong Ginoo, maging dalan la ning milagro. Lanyo no po, retang 5 tinape, ang pangadwangasan,
apakanandala reng 5,000 tao. Ela pa mabibilang deng babay ampong anak. Makanyan niya kalugod ing hapong Ginoo ke katamo. Burina mo ing kilalanan tamo itang kayatinan tamuling para king matanan ing hapong Ginoo. Alang malati, alang ditak, potang dinahon tamo kaya iting malati para gulana, iting ditak para kalana. Remember not to focus on what you lack, but focus on what you have. Ulitan kepo. Remember not to focus on what you lack, but focus on what you have. Amen. Talakad ko po at ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King mapayan ng banal na Espiritu, ibait ka sa Ana Maria ng Virgen. Dinasal alam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz mete at mikutkut, tinipaya karing mete, ikalungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyayang pong mengamate, sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, Pangasublirang Miyering Mete, at King Biye Alanganga. Amen. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo po King Diyos para karing kekatang pamangailangan at ding pamangailangan ding mabilugayato. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan, ulitan tayo po. Ginoo, tingiran mi nga aklis ning kekang balayan. Ginoong Jesus, ika imbayong Moises, inalilan mo ing kapamintuan king batas, king kalam na kapamilataning kasalpantayanan at lugod king igpa. Emo kaya paintulutan mananabu king kayalan pansin, panamdam at alang lugod apamamintu king utos mo. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung aklis ning kekang balayan. Maligayang Ginoo, king kekang pangataw, aranasan mo ing katutuan at katapatan ayadwaning kasunduan. Ipagkalub mong maatokyan mi ing kekang alimbawa. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung aklis ning kekang balayan. Mapamakalulong Ginoo, melunos ka karing kekaldan, at pepakanan mo ring libo-libo. Ipagkalub mong dakayanan mila ring danupan, at magobra king masinsinan, para king katarungan panlipunan. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung aklis ning kekang balayan. Mayupayang Ginoo, ing Eucharistia, ya ing manimuna ng pagmulan, ning tune asal king biye. Kapamilataning pamagmasusi, king kekang kamatayan at pamanyubling mebye. Ipagkalub mo kaya kami, ing sikanan marapmit mo kasalpantayanan, king aldo-aldo ming kasakitan, at lumupig king pamikasala, numiman ka rin atagpuan iti. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung aklis ning kekang balayan. Ngeni, adwan tamo yung sarlitang kapagnasan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo po kaluguran kong kapatad, baning kaya katang daon matanggap yara paning Diyos, sibang lubos mayupaya. Ang kapanya sa amin gino'y tandaon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayan lagyo, at ng saplalan mga bilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, malugod mo lang pabanalan, deti ngay na iyang pangmikeka. King pamananggap mo, king banal moing daon. King Espiritu ang pong katutuan, papalyarian mo kami naman maging metong nga lang hanggang daon keka. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, Kaya kanti mo, itasyula reng pusoyo. tasno king Pasalamatan tayong Ginoo Dios tam. karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, sing puryan ang pong pasalamatan da ka. Kapilan man ang pong nukarimanoy pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilata ng Yesus sa Ginumi. Pauli ning pakalulo na metagkilya kapanandaman, king taong magkamali ang pong mikakasala. Uli nito, biriyanang magpakumbaba at mibait king na virhen. King pamailasa na king krus, kinabos na kami king kamatay na langanga. At king pangasubli ng mebye, pigkaluba na kami king biye langanga. Uli nito, kambering sablang koro ring angel ka rin banua, daralit ming kekang ligaya, lain makyabel ang tuk ng babiya kapuryan keka, at ngaming ang masayang kakanta. Ikapining banaloy pa, iking sibuling sablang kabanalan. Uli ni tayo paniga pumi, tugtugming espiritu mo, anti mo yung titi, pangambun kareting ngayon mi. Ban para kaya kami pabanalanala at gawa na lang katawan ng pongdaya ning ginoming Heso Kristo. Hatatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lub dinaw ning biyena, king pamaylas sampong kamatayana. Kinuha ning tinape, pepasalamata nakat pinuri, pirason at dinuang naiti, karing disipulo na nga na, kuanan yaiti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuha ning kalis, pasibayo pepasalamata nakat pinuri, at dinuang ning kalis, karing disipulo na nga na, kuanan yaiti, ikayungan at minum kayo kaniti, huling iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo ang pongalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa may patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Nyangening gaganakan miyo mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang po yung pangasubli ng mebe ning anak mo. Daraon miya po kaya kaiting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Lain mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba mi pong pagamuwa mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipula na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me po, oy pa, ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, bang miganap king lugod, kambe ng Leo wa kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming Arsobispo, ipasyano yung kaya kaming Arsobispo, emerito, ding sablang pari, diakono religyoso, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, ating familyang inaos mong marap keka. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at maninayang sobling miye, at ding sablang mayango na biya tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan pong karapat dapat magkamit king biya langanga, ban kayabe ng Maria, ing berengin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayong esposo, kayabe ring apostol at ding maligayang martires, at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kay kabanding panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Mapamintu king amano ning talapangabos sa tinalkos ning banal na turo, nga tamo pong mga manalangin.
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king sablang kaligaligan, kabang panayan mi ang pang pagsadyan ning panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sana babalikdan din kaya kaming kasalan kakulangan. Nunay pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Lain may pamayapan ng pangpisan meto ang nagpangking kaburian mo, igang mabibihet magari manggaman kingalang hanggaw. Kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man kaya kayo. Ngayon pumasaya tamang ipakit ting mikakan metong tamo king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo Jesus, sing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamang mayaws king dulang ning kordero. Inuuek matampang tanggap ka. Dapat yagkas niya nga maano mo, kumayap na ako. Tao nagdaya ng Kristo ay sadsad na katangan sana king biye alanganga.
pabalwan po. Ring Committee de Festejos ning Fiesta ng Ima 2026 atin lang fundraising activity para king darat ang fiesta ng Ima. Malyaring maglimos raffle tickets king opisina ning parokya, karing officers ning parokya at fiesta committee. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, antabayanan mo kami sana kingalang kupas mong kasaupan. Ikaming biryan mong mibayo sikanan, kareting maligayang kalam. Ngeningye mo kami pigkaitan king pali ning lugod mo. Pagkalub mo naman sana king maging karapat dapat kamingan kingalanganggang kaligtasan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabeya. Kaya kayo, Kaya kante mo. at bendisyonan na kaning Diyos sa lubos mayupaya kambering kaya kayong familia, ing iba, ang poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mayari umeta na, king kapayapan. Salamat kay Diyos. Happy Sunday po, kaya kayo kami.